Museisa ni nawe kwati watindane savo nde bala watindila na ende ya vikaisa ya tukunenania vamwe otondo isi museisa mutanani omundi kwambia saa ile na miongo ina sia wiyo tuile wana kilungu cha tunenani na ende ni udhoche tukavikie kunenania emwe ni undu iba ukwiwa ndini wa kilungu cha tunenania tuona kunenani sia ni kulo iba ukwiwa wina yo ni undu iba ukwiwa tuile kunenani sia tambaye tukavikia kulunga tukavikia kulunga tukavikia kulinda mawe kwele mendini wa misi yitu ndini wa mbaye yitu ndini wa maweyani maitu na kila wandu bonde na ndi ndoche ndini wa kilungu cha tunenani muthethani wa mundi nitwa Veronica Siombua ndi kwatia no kuvikia na kutereka na unenanya witu no kuvikia na kwaka ndini wa thayo waku na ndini wa musi waku na ndini wa mitwile yaku ya kila muthenya na tukwatie kwisila Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV/FM official na ndi utumani mukuvi na utumendeni wa namba ile 395 na ungwatie ndini wa mitandao ya mikumu kanilie eta Veronica Siombua Willy na ndi na uroche museisia tukavikie kutamba nemwe kumayu ngina muthia wa kilungu kito na ende ni mwitu tikalivo ndeni wa kilungu cha tunenani. Asante. Kwa mwaka mweo. Daga tuambia bao kadi museisia umotabia niwe na ukita kuoki. Alright. Masito mako ni Reverend Daniel Chalo wa Kabeba. Nithi ya kanisa ni wa Family Chapel Church. Na ninotani kwithia na kuo munthi nundu nokite nikana tukwatanie na tuye yana na tuyambatanio bamwe ni wese mundu ndaeka kuyana aeka kuyana kwa na probably taeka mebu ni gwithia gusigwa ni mumeoneka no tamea na minded nanzi iso tienda kuyana bamwe. Thank you. Asante. Kwesi twati faith ndonge mwitu mwiyini kuma kangu ndonga thamia katelembo na nikalamua tinenanye natililikanya maundu ala masio twikite natililikana sia mwaka ukana maundu meu twithwe twiyeu maisha ni ma mwaka wa 2024. Asante. Bishop. Wow. Ndiye kweli kwa wow kana wa Bishop Mala tungia kaimo bya nundu wa ibinda yasa tunena netie na twende na kunena nya thenge ya tunena nye na nisingaino munengie mwaka mweu museo na mwaka mweu we na ndaya ngai wetu namunenge binya na imwe kalya nesa mwaka umwe ito tandasa maundu nesa. Asante Veronica. Asante. Thank you. Mokamba isiela kwina undu mbaini umbana na ekanena nya na mundu makabikia na kulungalwa. Na ine isi muthethani wa iyo results ya siana situ nisibikie na kuma. Na mokamba na musi wonde na undu setup ida ibande ni wa family kindu kila musi utie ya mwana ni kisomo kana tono monenga kisio ni kisomo. Lakini abigira bandu kethe ya kisomo kiki kulwa Kikauna Indii. Nondo sera nisiende na kumina ma form 4 sera nimiende na kumina colleges lakini pena space nene mono ya siana isi mina siriba. Na inde kuli wako kana kila tu mwenda tunena nisibondana wa monde ni cho kisomo Kikauna Indii. Akili nisitotese kana siana nimini emotiani wa form 4 nisikiene sai mwe ingisi ya register sia makwisaika metiani na education yoneka ibwate kisomo kibwata kio yumba. Na pauni botu twenda tunena nisi cho kisomo kigesa kwitha na pata kwa musei na kwa kana indi wethi undu mundu ubilivia kana undu musei ubilivia like na atakitaka chakwa na ikia kisomo ni kwa mwana wakwa akambuna kana ila ni wandena thina wakwe ya siana ikambea kana kamine skulu ka kwate mawia na mathayo wende lakini ikulo ni kisomo Kikauna Indii. Bishop kindu cha be andu mairite kwamba kumana Biblia yaitie ninena kwa Kiswahili kidogo, mshike sana elimu usimwache aende zake. Nundu ni wewe uneko wako. Na kisomo uneko wacho tiwe yani. Kisomo uneko wacho wambia eolowa tabia. Mundu museo mundema thina. Mundu museo mundema aelea waneza. Lakini ukaelea kwikala na mundu na nasoma niguo mana kisomo kiunike aba. Nundu kisomo ila mundu kusomethwa ti ni kana kwata wea kana ni kana ithwa munene weani mauniko ma kisomo ni maingi muno byo. Wona Biblia ndi asia mushike sana elimu usimwache aende zake nundu niwe faida wako. Kwa ni waide to sisi ya faida ila si ndini wa kisomo ni kesi bithaniti ba. Pepa ndu be bithaniti ulu wa kisomo. Kisomo
ona ito yuta union mutabania Kisomo nikindethesia ona yuno niende na usoma by the way no kitomina masters na kitumi kinene ni kwikia kiliko ni chaku umanyi ni kanebi nda kulea kumanya withie nuto no manyithia andu nundu wetho te no manyi ibinda kulea kumanya nuto na kutumania andu lakini wetho wi no manyi ndwizo tumanya mundu kwa uniko wa Kisomo ubithanitwe nthini wa kilikoni na ibo wigwa Biblia ndinene ulwa maundu atatu mebata muno byo Kisungu beta wa wisdom, knowledge and understanding na zindu izo nthe itweka ni supreme ni zindu cia bata muno byo nundu ni cio ituma mundu etwa icietwa yebata ndagitali ndeta wa ndagitali nundu no ndagitali engineer ndeta wa engineer nundu no engineer lakini ati anokwithia certificate yebandu ekwasia ni wabita katika Kisomo niki na muno kubetanga utumani wow faith niona bishop asamarizi kila kindu chonde na guo tikatuleni kusomethia ciana citu sio mpua tikatuleni kuona ciana citu cisoma citokwata mawia o kamusi ena knowledge yake thwa ni mboka ya bandwa ibanda wa nekekwa kethwa ni nguku ngwithia ngeka ndakunake kitumbo akuna ena wi na Kisomo nikikite nesa nundu nichokie chatu neutralize chatu yananya nye nditungia ithia kwa mubea muno kula weta wa Musepius kina masio ola to mulilikana watutie matukwana mwayu wa January 32 years ago na ndetwela watu tabasia atu ya tuma kwa soma mume waku ambe ni certificate yako ona watu awa lilikana kana be mundu ula mukayange wanake wina wi na wina ndu waku wikwika nundu Kisomo na certificate winayo na ti lazima wandikwe ndu somane kana wandikwe usomane kana kilanga hiyo kunengete wongelele kingi kwisila kila kyanengi wongi nundu nao Kisomo kitu kakisila mapukuni buku yandikitwe ni bishop buku yandikitwe ni siombua nijo yongelela mindo wisdom isu bishop aweta Kisomo ni kuongelela kilanga hiyo radio kunengete nacho kikwake yutuke tuweto wa kuleo kwata wia kwa leo kwata wia tawi mwana munini ndukemene na ndukoneta be kindu chaku kia iwe mbe wia no bonus ya kila already winacho ukwato soma atongelele kila tinacho lakini you make sure ni wambiania na kila already winacho ni kanake kwaki kikukilie nundu kabanga jueteleto wandikwe ai mbosi yungi ose ukethawe oloya wandikwe ni mbosi yungi ukakwata ngilije anajimwe na kuwe yandikite wakwata na ngili mana 5 kwa ukwa kwa ninasi ya Kisomo ukwatete wea it is okay lakini onota kwatete tukatwikeke na ndwena patana Kisomo na itwalate ciana citu cia leo soma tuikatulie ila sitana soma twambie kwa cia mwaleo soma imwikala tanganyai wakwatie ndikilie na amekalete bunomba. Wow. Mundu Reverend Kabeba ni siwidie twendini wa committee ya maundu ma education ndini wa county ya Masako. Mwende yata. Mwibalo kilaba. Yune kulia sio muno. Undu wanena ni thitwe ni ndini wa committee ya county ya education. Kitumi nundu ni advocate wa education. Nundu ndia ya asia ni mana asomie ekatwone undu meika. Ini nenda ukutabia kana Kisomo ni musingi wa thayo na bala walekelia na Kisomo mana wakitakwa na ngathayo wa mwana waku na wa mutulia pasa muno nundu ithangu ya Kisomo ni license ya ulikakulwena wa mwene kwiyandika kana gutambia nenda usunge kule ila wangulia ya balatu obalukira udumwe na wina thina muno ni undu mbesa cia ambassadors wa weta kielelo chacho ni ciana ila itena ukwati na kana katatona kona fees lakini yunwese nesie kwithia nthino ya andu athuku muno andu matewe anja tei
na methia na andu mo mekite ngusuni ukethia mundu ucio ni tutona ku approve yitona ni committee we wakwa ni ku approve kana ethia mbesa idi bala cia ilete kwikwa nthini wa account nima cia ilonengwa andu ala vulnerable kisungu ala mena thina mwingi ni kana tutambie ya kisomo ya mwana wa ile otambwe nundu nthina yo ina party yayo serikali ina party yayo ina mwanya wayo wa kukilia maisha makana kau na nicho ngwemba saisikana kisomo tu mana ona cha somwa actually cha somwa wethe apa iwe zimaanisha mundu uyu ndaka actually mundu ndesa kwa nundu aka wakiliko akethie creative tibala mundu mantha undu wa ilotumie thangu yela yake nundu ena wi na eno mathiwezi ulangu wa halangi ithangu yake ti lazima yoso i mundu ngitondo amwe mame mina weta ithangu yake ni ya umunenge tambia yo na ile kwika ata nundu nimbikie pandu ndo na kumeke kiliko chako kikatanzanga ukethia ni ndo na usovia karia yakwa na ni usovia negwa anake ba mama kuna na chenga ba makuna na chengo ba ni thukiezi negwa umwe muthosi ya mathangu ni wea actually kangu tabia pemba ya Augustine yo ba gari banki na sindu ila mubuthetie muno na ila mona tanthuku muno anake maitu mamuika ila manengwa kisomo na manengwa undu mailete kutambia mbe they should be creative ni lwa mundu ailete kulia yo kisomo kicha kwa cha ilo ikaloba tike kaleso ni eta weta butelia ya baluka yuluka abathi yuluka na ikomo baya ko kisomo kithi acha unenga springboard pandu to no uthanuka ukaimbe kila ngwenda ukulia alata itutungamia issues ya mbasari please tumanekana tikasungia mbe wangai nundu number 1 ethiani na nenga kana ebo kana na nenga kakwa na nyi already ni ndo na kukasomeria na ima kana kangi no loko beza sianjia ko beza siangai kuni mboya yakwa ni kana failure mwe nundu basari tumia ne saidi thini wa level ya account lakini ya bikanzi ni wa atongo alati na nyubie me na andu mo masias me kona ni mo mailete ona kaupa ile thwa na muyeta wa public participation kila mundu wonze aetwe ni kana andu asu manenani na mayona kana ka ninja muno still tuna agreement kana twailo the digital nundu balatu waya na bala no likila ni checks na we have agreed kana sindu sionde to digital ethiani kana kaetwe na kana ngano sietwa vulnerable kana kau mindo mbasari yako itumwe school express ndikanengwe MCA ndikanengwe MP ndikanengo mundu la relative nundu na relative tio nundu check kithi yake andikwa school isietwa ya kana yithi ya andikitwe nthini we zangu yingi yandikawa izangu yun mundu no kwani ya bikabaya akeki ya kana kake kana keki ya kala kai bakash nikane cash yoso ni wisi mundu machine manthuku muno itona uswania uthuku wonde na itona uskim so tuona kana ikeki wa nthini wa digital tunaweza kufaulu ni kana kaya kakwatikane so Veronica nisungia ndiye sekana undu wabalukani wo mana ukoke na niwo mana wi wanzi na undu wa TV anzi uyukila with yana kileko kinene muno we have that brain as a county committee ya ambassador kana ni tunasomia maundu maingi mekwa ni ma principal mekwa ni ma atongo imaitu ma MCA mekwa na andu ala mesene no bisi na itu twasiatenda umbroko ni kana list yela yetwe zilio ya tuithi kuyanzi tuonekana hivi tuoneka ukoswa kena thinosu kana twose wa muthui wise na mundu ngi iso tibika wow asante musese ndino kilungu cha tunena niena ni kwati ambikia puni wabikia na ukwata kindo twende na kwenda nisema ndo makoneti kisomo na tima nacho kisomo kitona kuna mbaya mukambata na kana kwa mocha kila kwa chaka katika kasome kisomo kitona ukauna ata kata mbo kwata utandidia netusio Musea siadani ndo wabingu ya TV ya kuindi nwa kilungu cha tunena niye kilungu leku kia kila wakeli kwa mbea saa ili na miongo ina siaweyo ndino wa TV ya kuileveta na yovi ya mutongo TV ngwata niyo ya mukamba na itende na kunena nisia maundu mako netie kisomo na idhawi na ikulio yiko netie kisomo na wiki ya kutuma ndino wa namba ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano na hii ndisioka kulaku ya inimwe itu ala ni matunena ni mundu bishop atondu pumbene na wetakana musei
asomera cia kana invest ya ndini wa kana ena ops cia kana ka kakamuteithia kana ka onera kaikamuteithia kaketeithia na kisomo kiki kasi ya matunda yo kisomo chele kwikwata ukethia matunda ni moneka kwa musiei na kwa kana vero ni kulia seo nundu kila musiei endwa na kindu kitwa na songo optimism esiaitie ba yambe ni kana kako keumela na kindu chambe musiei utanu wake ni kopeta ngoni kiu nicho kindu ake cha musiei withio na mwano ona ethwa andu nimekumona ni mona kana ni wamina skulu kindu cha kele ni la ito ambingu mutetheanisha nundu kaingi ni tikotha kutwa ciana skulu na ndwithia wewe ko banga ina twaye mwana skulu ndwizi vision ya mwana usu ndwizi career ya mwana usu ona ndwizi ai kala nthi nake ukamukuria weugua hata ene pe undu weugua wailite kwisa kwithwa I think that is the kiuni chake utuma kisomo kikitwa CBC choka nundu mapika grade 10 meika kwa niguola wa scientists asembena yes ya muthemo niguo mana mantha kile nundu musiaini wo wailite kwithwa aikuna kiu aizicie mwana yake akethie mwana ona na yetia ba mucini thia mikebeti langile ko we mundu ye ni ya engineering akazizi akethia mwitu na kana mutia ba kutheiye no wiye sindu bingi akamana kana mundu na ake kwa hospitality ni musio na sindu cia hostels ni musio you sindu ni cio cia ilite kwithwa na ni kwate yo CBC yukiete tuwete makanda tutumemwa asiana nundu kana kona uyika nikio umanya kana be faida namba ile ni kana kisomo kitho kina faida katika musiei na mwana ngwatanio ya muyumirira bane muhimu na bezi ndu ibasieta wa kuinvest ukethia ni wisi nesa kana invest nesa kuondwa ebindena nundu mwana usu nutona ukobikia bandu aketha yenda kwika doctorate na yo doctorate ni rai no labisi we no umwana nduko mutirila kila kisomo ndi uimanda isuna reverend waweta bursaries na zewe ni watu elezia neza bursaries ya tu yani likile mibuko ni yana yundu ethi otindi yo semba nyabana aheshimiwa ni to twikie keta wakao kaka kitiko watiye bana nduke so kwata you at long last ndwiza onola mwana e makuthi kwika utakitali ukamboti na matakitali maingi lakini kila kiemete ni ndibia mokusomea utakitali tina mainjinia maingi lakini musiei ayoka ibika bandu ethi wabika muthia byo andamu ya basi no kwatie knowledge mama ya no kwatie knowledge ko kaikalo bati koe ko kina faida ngwata nione menda kana kifaulu musiei kwatiania na musomi wow mundu ifaith be bandu munde nokita naona nasoma bandu kamimke kwasia kai kamimpase ni mundu yandikite ndini wa mutandao akandika payo ndola uko expect kana ka school isinde like county school sia county kana kukeso kwata sindu sia weka practicals muthenya wa mutiani na we expect kana kukekenesa takana katinda na sindu isu national school pailo kukatoke thia ciana situ ni betha na kuyanana ndini wa maskulu cionthe ukethia ciana si ukwata ma surprises ibinda ya mutiani nikenda withie kisomo ki ni chetha chananwa kwa kila kana you nye kila ni weta na nitinda ni wetete muno yulo wa kisomo ni kwithwa ila changes ciambiie silikali itwe yethiwe yi ndulu muno ona yo ku change nondo you there is a very big challenge ya CBC baby ndamana ina debate ya kaya emeumina junior medhiba na lazima senatiwe na sio siyikwata no na ju mindo so mbe silikali ona yo ni surprise ya ona kitaneso fikia mwana oyo kelela mwatu ikabe kindu kwikwa nitula wa kana sukulu kethwa je ba ya trasi okathithia ma okana okasukulu kana skulu yesu ya ilethwa kila ke skulu nesu mwana uma alliance atono okakasomea skulu yesu yake yanwa change chuchi umaniki
what can the government do? We say the ni woka ni wana nyasiana isusi onde na ni wana nyakana ko onde ka northeastern kakatwika niki uko kamba ni kila kakwati ya bao kamba ni koka kwati yona kingi tu waile wona tuyikula nyani niki patwike ka mwalimu muna ulamusio atwa wa alliance na mwalimu ujaelezwa yo opposite yundwa elo umyo tumani kuya uka wete kuku not the other way round ukatwika juu la museo ni wabetangwa mwalimu la museo kwa physics ni watu wa Kenya High ula wake na juu nigwo nikula sia silikale na nene jundi nene ya ala stakeholders ma MP ala mabetu kithasia mio mabetu kithie wiana nu wa Kisomo ti lazima ningasoma kana kakasoma muno ni kana kathi sukulu elaje kasome muno kandike sukulu kakwate facilities sionde na inde be budget allocation ngongelela ndo reverend kabeba weti either wa ina budget allocation sindu sionde la ko kie serikali ya mutiuko yo kie ne kana kindu cho ndeke la kike ka national government we say the la no to chose na chambuko chambuko jethwe ina laboratory jethwe ina mindo library up to date jethwe ina alimu the best jethwe ina kindu kila competition ile kwa kana ka chambuko no yo kwa kana ka alliance niki nundu ciana citu cionde wototo kulia hii no na kana kaumite obaja na kayeso tu ikoloya but we say the competition ile kone wana ya wa alliance ekotini tititiyo niki nondo there is a lot of imbalances in everything na indi ndiminokelia pekindu nini weta muno ithakwa na ni mweta nundu he made me what I am na ni musie yula wa believe ya kana ni kana ka mindo na kumusia isia capacity ya mwana waku ti no mana usia etendokwe na wibanga ndokwe no wende kwete engineer etwike Bishop ganeni asia sisia kamuvela ona ika thiku mwalimu wesimbizie ka identify ona kusisia capacity ya mwana waku pe ndoto no sisia okethela we na mubitu cha 8 ona ndi mutu wa form 1 form 2 I'm just wasting my time nithi ne mumanthi otola to course to tumatundu nondo na akumana uwe utumia kindu chana ke muno kana ke vano mindo no engineering lakini basic ila engineering yake apikete bu lakini ni musio muno niwezi ve andu metha me experts okumyo wilo nezia de la oilo uma kwa service we experts sio pe mundu kumya zia wilo akagulanilia na mindo uzu level yake bikete buti ti mechanical lakini when uikitate kwa una kumusia identify mwana wako identify kiwango cha mwana wako ndokabange ni uzometheti engineer na kene weze ni mundu andaka ni mundu ukinanga yumba yake matubali uziwe wa kwaka uzumandi ya kisiko akabilo ima mano akiaume wow Reverend Kabeba nenda kulanja muno makulu makonete basare no ndisingalikonisu kwa audit wa mundu pesa ingine bikanga sia keda serikali mbesa hii ya sia CDF sia basari keda no hii twae kando mbesa hivi ike create an employment kwa sia na situ nondo omi medelu sia na bingi ni graduate o yusana ni mini mutiani wa form 4 ingesi udinde ni wa universities na pena mwana osua mawe ameumaba right netukona ndingi mulidikanyebe 14,000 43,000 kana 14 meina yi yu mengoke laba tamundu no kuona serikali ele kusisia ukethia ni ate ngombesa imwe either ndikwa se basari itele lakini ukethia undu matengene besa basari ni mailo tenga o kiti fulani cha ku create employment nudo ziana ni graduate ye siriba yune kulio sio muno actually you kindu kimwe tuende na ovukuma nacho nthini wa board ya ambassador ni ku empower ila school to sieta polytechnic mostly nundu siana mbingela siamina ku tondo wa weta sia kwata hii na asitu pia ambassador yo pio aipia wapo nundu mayu need mbesa mbingi nikana kana kaka ikatwike west
nyine ki ya kana paye biba ya takataka ya mundu ya thayo kila mundu wombiwe ni ngai e value ni jikitumi wombiwe thayo ibu no esi abuniwe na siako lakini as long as mundu su ni wasiawa mundu su e maana muno metho ni mangai na metho ni mando ala ai mataitu nundu ndi tumba kana ka personality akana yuma bala kasia yo na kaime cia kithiomo na kayamba takai manigua yo ni nyotondo bishop pamuna faith manena kalia ya mwana mundu wambe kwamba umiona ailethwa einya wake nundu ni wo interact yana kana on akau we are so disconnected ukethia ciana citu ni twailoka twa onboarding ke standard 3 na kana guka ya metho ni mamucei ni sawa we are too busy lakini are we aware ithi ni twishikana twi busy kuombwa future uni wito nundu tiwa wito ni kana ka twakanenga mundu ungi aika modi so you ila Veronica tune no bo ambassador no iconvert wetu kindu kingi ni usina ku ya ninye ni ithinisha ya nenga no budget na tuitwa kila tukona chelongelwa like masaku tunene they are around 80 million ila shelo samba sondeni wa account yeno twekala twasia hapana mbesa ini nini iyo bikia na yo assembly itu yethe ayenzo yongela sioka around 120 million which means twanenga na phase 1 60 ni tuongela 20 million reasons nundu akana katu ikwenda kale kwithia na karia nundu musheni wolilo ni usisha karia kana ka timantha undu tutona okokilia ni kana kai form 1 kai form 2 kai form 3 karia yumila kanani kisomoni kana kukia form 3 nibo twanthivia karia la twasomia kisomo chate ogethia ni tuonyi bakaria kuyi ni chetu usukuma otwisi kana be tumukimwa tutakwata cia lakini ni kana tambati kiliko chako nundu kianite oso na mwe wako no wianite ni kana kamika form 4 the advocate yakana control standard 8 unless with the bite usking na nicho wewe na asiani tunongele mbesa ndeni wa school cia polytechnic reasons nundu kana kaina kwama ni kwenda kwako either nikatatie kaemwa kana kaina mundu kukamotivate tondo bishop wireless na wakulia wasia andwala so muno ona faith ni wanena kana tuikilia tuona mwalimu ekaba tiyoso mwalimu tuitwa alliance pandu patu twaekae wa secondary tutwaeba mindo ni baptist chambuko sukulu ila sienda ukilwa nupe siana sieba usina uwe mwingi muno siayo motivate ti mundu wa ukeke apiti na ukamotivate tila ninye ndibata na mundu lo condemn akana aka condemn ukethia kana kani useless pai mundu useless you can't condemn your child nundu wa mkondemn na ethe na D- wa mutu ikithia amana nuwe wailo manandi yino ya kwatwa nundu niwe mundu muima ni kanata na mwana wakwa bandu ba umua na bandu ba umutuia nundu tukayo ma sentence ukethia mundu ni useless in life lakini ba mundu useless in life so tiongoenda kwasia still nye ni advocate mbasari ni yikiwe sanity ni kana withie kila kindu chonde kienete bala kidita chailete na tuitila mirija ino zia tongo ini nundu problem ndini wa andu a common ndini wa mbasari actually zia andu ala tuni bete hivi nundu mena wendesio na meikondo kutailete na ndia kwa tunitopendwete katika digital ethe kana keta wa kama wa njoroke enda enzini wa digital na mbesa ila wigiata unengetwe na skulu yake ni kana withie mundu ngiba yake ngi ndatona obendwania although ingei no sisi kwake ikakwata machine but still we are careful monitoring na to cia unutona kweka so nienda kwa government mbesa mbingi muno kingeila sie soko ingila sie Sio mbingi mbewa ila ikuza cia mbesa cia nzi ni sio mbingi muno na maipasa na ala tunyuba nonge londo wasia obo wa basari wa Veronica tumaneka na basari ni right ni taxpayers money ti mbesa ya mundu ayoka tinda kwa mheshimiwa wilitete bu ukilitete kitimbabu kinazu yale usikathele labu yeso vania it is your right baito na apply unewe basari pe mundu utona ethwa eno kwati tia ni twenda akosa basaries no rutu ino wezo lakini wena ziana itano si secondary
serikali iko nenge boost kwa umba ituma na basari ni right yaku tiwe ai mheshimiwa akatumia akalaka carrot nasi yani ka carrot ukakwizo va ukatinda wati yani enake ngakunianga nyanondo nonenga basari kaino kumai au mai wetu ikando kakwata basari is your right. It is. Nendo changia ndikulie ndo be andwa ingi mauso asia basari no yegwa amwe manengi we nange maina nengwa na kindu chune igwa akine discourage muno kabeba nigwa akine discourage nundu kabamu kathesia o nengani kutene muna uso ice ciana ni na uso ice basari na mwe twase pengine kanisa ni kwako uyegwa atano imakwatie na atano na alama kwati atano mato naenda mebo kidogo na alama tena kindu kwanza maina akineo nikindu mwaide to sisi yathawi katika komitiini nundu bo usemba na ciana heshimiwa kanzo ngyo banini ni sawa Musaisa ni kwate wabikia na utereka kumano na kilungu kitu cha umundi cha tuneenanie na indi kwa ni maitu ni mubeanu ndwa kutenga mwana wenu na huwa kunena nyana ambaye ngaina mwathime tukomane wake eli ukite na ili Musaisa kwithi wa tina minu kilavyo yolu wa Kisomo wake eli ukite tuketho wa tini ananisia ni mathina mendini wa Kisomo kitu cha nthi ya Kenya na muno ukambani wito tiwanesa na ili wanakiweyo cha kwaila.